velikoga proroka i cara Davida, njegovog sina Solomona i sve one koji su bili, dakle, praoci Hristovi po telu, po zemaljskoj liniji, iz kolena i iz roda, iz kojega se rodio Gospod naš Isus Hristos. Dakle, carevi, proroci, patrijarsi, starozavetni, svi su oni praoci Hristovi po telu. I njih praznujemo danas, upravo neki dan pred sam praznik Božića. Podsjećajući se, dakle, na realnost Hristovoga ovaploćenja, da je zaista Hristos realno postao čovjek, da on nije izmišljena ličnost, da je imao svoje pretke po telu. Ako se u velikim, dakle, značajnim porodicama kraljevskim careva vodi genealogija, dakle, vodi se poreklo odakle ko potiče, ko je kome predak, deda, pradeda i tako dalje. Tako, dakle, za samoga Gospoda Hrista imamo njegovu genealogiju i danas praznujemo njegove svete praoce po telu. I upravo je to uvod u sve veliku tajnu Božića, braćo i sestre, koju ćemo oko Bog da ovih dana proslaviti. Mi Srbi treba da se okupljamo oko Božića, oko Boga, oko rođenja Hristovoga, oko svoje crkve, oko badnjaka i oko naših svetinja. Kad smo tu bili, onda smo bili kod kuće, uvijek kroz istoriju. Čim smo to napuštali, čim smo to zaboravljali, dolazile su nevolje, dolazila su stradanja, muke, progoni i ko zna kakva druga stradanja. Zato je dobro ovdje u Imotskom da dolaze ljudi na ovaj dan, da dolaze oko Božića i da naši pravoslavni Srbi širom Dalmacije i naše dalmatinske mučeničke eparhije dolaze na ove dane u svoju crkvu, u svoje manastire, u svoje svetinje, da svi uzmemo badnjak, da unesemo u svoje kuće i da se podsjetimo, da čujemo šta nam govori naša sveta crkva ovih dana o velikoj tajni koja se desila u Vitlejemu pre 2014 godina, kada je Gospod Hristos rođen u Vitlejemskoj pećini. I time je velika svetlost zasijala čitavom svetu, čitavoj vaseljeni, da je Bog postao čovjek radi našega spasenja, braćo i sestre. I mi, dolazeći na bogosluženja Božićna, učestvujemo u tome događaju. A najviše učestvuju oni koji se danas pričestili telom i krvlju Hristovom. Dakle, ne samo da verujemo u Hrista i ne samo da smo kršteni u njegovo ime, nego se i pričešćujemo telom i krvlju Hristovom. Ja sam danas ocu Draganu rekao ovdje ocima u oltaru, šteta je da naši ljudi dođu na liturgiju, a ne pričešćuju se. Izgubili smo tu tradiciju. Svake nedelje kada se služi sveta liturgija svakoga praznika, vernici, ljudi, a vi ste svi ovdje sabrani vernici, Srbi, došli ste danas iz vere u Boga, iz poštovanja prema svojoj crkvi. I onda stojite, ili stojimo. Kada sveštenik kaže sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite, vidjeli ste kako se ovi treba, ljudi koji se danas pričestili. Tako treba i mi da pristupimo, da se pričešćujemo telom i krvlju Hristovom. Tada mi, braćo i sestre, u punoći učestvujemo u životu naše crkve i doživljavamo punoću naše vere. Postajemo jedno sa Hristom. Sjedinjujemo se sa samim Hristom, Bogom u koga verujemo. Izgubili smo tu tradiciju. Treba sa svojim sveštenicima da razgovarate i da pitate, oče, kako ja mogu da se pričestim? Treba da se pričestim. Nije liturgija teatar. Nije liturgija pozorište. Pa vi sad treba da gledate šta se tu u oltaru događa. Nego ovo što se u oltaru događa, događa se i radi vas, i radi vašega spasenja, i radi čitave vaseljene. Ali mi treba u tome da učestvujemo. Molitvom, pokajanjem, ispovešću, ali i svetim pričešćem. Inače će ovako onda mimo nas proći ono što se desilo sad ovdje na svetoj liturgiji, na svim liturgijama na kojima budemo. Mnogi naši ljudi kažu, ja nisam dostojan da se pričestim, grešan sam. To je dobro mišljenje, to je dobar stav. Ali da ne bi bio grešan, ili da bi bio sljedeći put manje grešan, ja treba da se pričešćujem telom i krvlju Hristovom, da mi Bog da snage da ne budem grešan. To je da budem sveti. A ne mogu se osvetiti sam bez Hrista i bez zajednice sa Hristom. Zato nije dobar taj stav
da ne treba da se pričešćujem nisam dostojan, onda neću biti nikad dostojan. Nego treba da se pričešćujem da bi bio bolji, da bi bio svetiji, da bi bio dostojniji za sledeće pričešće. Tako treba, braće i sestre, u našim crkvama gde nismo izgubili tu tradiciju, u Grčkoj crkvi, u drugim, danas bi se svi pričestili u crkvi što su sabrani. I vi svi sabrani. I to je njima kultura, to je njima tradicija i duhovno predanje. I tako je bilo i u našoj crkvi. Međutim, to smo izgubili. Vi dobro znate zbog čega. Zbog nesretnog komunizma, zbog progona, zbog toga što se naš narod udaljio od vere. I sad ova dečica koja uče veronauku znaju više nego njihovi stariji i njihovi roditelji, nažalost. Ali tako je vreme bilo u kome smo živjeli, vi to dobro znate. Međutim, potrebno se vraćati, nemojte biti sujetni da pitate i sveštenika, ako treba i svoju decu. Šta bi ja trebao da učinim? Da dođem na liturgiju da se pričestim, braće i sestre. Naši Srbi, kad god su išli u velike bitke na Kosovu, prvo su se svi srpski vojnici pričestili sa carom Lazarom, pa onda su išli u borbu. I kad god su imali bilo kakav značajan posao, počinjao Božićni post, oni se pričešćivali, da čekaju Božić spremni. Počinjao Vaskršnji post, da se pričeste, da bi što dostojnije dočekali Vaskrs. I sve značajnije počinjalo sa Bogom i sa molitvom i svetim pričešćem. I tu tradiciju treba da vratimo, treba da vraćamo. Tada ćemo mi zaista postati narod Božji i narod Svetoga Save i narod Svetoga Vasilija Ostroškoga čudotvorca i Svetoga Petra Cetinskoga koje pominjemo i naših svetitelja novomučenika dalmatinskih i svih svetih koje poštujemo i praznujemo u našim crkvama. Da ne bi dužio, neka vam je srećan i blagosloven praznik Božića i da što u većem broju dođete ovde u Sveti hram na Božić i da budemo ovih dana svi zajedno sa Bogom i sa crkvom svojom živjeli, Bog blagoslovio i svako dobro darovo. Hristos se rodi.